Halo sahabat Busruk, kembali lagi di YouTube channel Busruk Sumber 92. Assalamualaikum sahabat Busruk, kita hunting di kantor basecamp Busruk Sumatera. Senin 5 April. Udah 3 unit ANS lewat sahabat Busruk. Tadi ada kerjaan sedikit, makanya sedikit telat keluar huntingnya sahabat Busruk. Mari kita lihat aksi apa aja yang lewat hari ini. Selamat menonton. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu sahabat Busruk, biar channel ini lebih maju. Oke sahabat Busruk, itu lagi menuju rantau sahabat Busruk, menuju rantau. Fortuna. Bintang Kejora sahabat Busruk, Bintang Kejora. Sedikit blur sahabat Busruk, kamera belum siap, belum ready. Poin duo menuju rantau sahabat Busruk. Dan poin duo sahabat Busruk. CIB menuju rantau. Momen mantap sahabat Busruk, ANS masuk. Wis, keren sahabat Busruk, keren mantap. Jatio mantap sahabat Busruk, bagus. Tahan ANS, tahan ANS, jangan masuk dulu. 5 unit dulu, 5 unit ANS balik rantau. 6 unit sahabat Busruk, 6 unit yang balik rantau terpantau, mantap, keren. Lepotan sahabat Busruk, 5 unit. Semoga ANS makin jaya terus. Dua unit sahabat Busruk menuju rantau. Gumarang Jaya sahabat Busruk, Gumarang Jaya. Mantap. Balik rantau sahabat Busruk. Mantap. Malwes yang terakhir menuju rantau. Transpor sahabat Busruk, transpor Bintang Film Farma. Mantap. Piala Dunia sahabat Busruk, Piala Dunia salah. Transpor menuju rantau. Busruk, NPM balik rantau. Keliner, mantap. Balik rantau sahabat Busruk. Labergo sahabat Busruk, Labergo. Bang Irsat lagi di mobil tuh sahabat Busruk. Terakhir sahabat Busruk, ANS terakhir. Beda aja kantang dah. Oleng jatuh Busruk, darat habis.